Mpote la balandinho surtout, il y a Adasate Motivi, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki. Oh, les Adasa chou de mon cœur. Oh, est-ce que vous êtes là présent? De côté le mbangu na kati émission na biso. En tout cas, trop c'est trop. Bo sauter ba pibité, bo s'abonner. Toko talombangu na CG na biso. Yalelo. Si hapa wakati mbele wa tuni nao. Ngate, isa kitoko. Wala musantu mtobala ngate. Ngate. Alikuwa bongo. Ngamu ndio kama ngate. Ngamu na ngate. Ngato ke wa bongo ngate. Sio omuntu sanzo bana ngate. Sempre isso na degaja. Muito como fire. Ya. Quem. Non, on va passer. Merci, mon frère. Merci, hein. Merci pour tout à l'Oudi. Merci à vous ici. Merci. L'énergie comme c'est. Il y a mon cabaret. Ah ouais, ça marche toujours. Si hapa wakati mbele wa tuni nao. Ngate, isa kitoko. Wala musantu mtobala ngate. Ngate. Alikuwa bongo. Ngamu ndio kama ngate. Ngamu na ngate. Ngato ke wa bongo ngate. Sio omuntu sanzo bana ngate. Sempre isso na degaja. Muito como fire. Ya. Non, on va passer. Merci, mon frère. Merci, hein. Merci pour tout à l'Oudi. Merci à vous ici. Merci. L'énergie comme c'est. Il y a mon cabaret. Ah ouais, ça marche toujours. Si hapa ngamu na ngate. Ngato ke wa bongo ngate. Sio omuntu sanzo bana ngate. Sempre isso na degaja. Muito como fire. Ya. Non, on va passer. Merci, mon frère. Merci, hein. Merci pour tout à l'Oudi. Merci à vous ici. Merci. L'énergie comme c'est. Il y a mon cabaret. Ah ouais, ça marche toujours. Si hapa wakati mbele wa tuni nao. Ngate, isa kitoko. Wala musantu mtobala ngate. Ngate. Alikuwa bongo. Ngamu ndio kama ngate. Ngamu na ngate. Ngato ke wa bongo ngate. Sio omuntu sanzo bana ngate. Sempre isso na degaja. Muito como fire. Ya. Non, on va passer. Merci, mon frère. Merci, hein. Merci pour tout à l'Oudi. Merci à vous ici. Merci. L'énergie comme c'est. Il y a mon cabaret. Ah ouais, ça marche toujours. Si hapa wakati mbele wa tuni nao.
Tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. Boso taraba pib na bisote, s'il vous plaît les abakouk, mama Adassa yaka kolele la binote, botinde la ngambongo, bo pesa ngabo, bo songisa ngabo, non, eloko na osenga bino les abakouk, les anges adorables de notre maman. Boso telenga ba pibite, na ba pibi wana nde sala raketoye la bino toujours biloko ya kitoko. Mission ya kitoko ba live ya kitoko mutafingi sila na 12h na 12h 2 minutes biso topeli si live toza les abakouk boza la concentrer na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakouk de SB. Je vous aime tokutani na émission Oezoya. Bye. Tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. Boso taraba pib na bisote, s'il vous plaît les abakouk, mama Adassa yaka kolele la binote, botinde la ngambongo, bo pesa ngabo, bo songisa ngabo, non, eloko na osenga bino les abakouk, les anges adorables de notre maman. Boso telenga ba pibite, na ba pibi wana nde sala raketoye la bino toujours biloko ya kitoko. Mission ya kitoko ba live ya kitoko mutafingi sila na 12h na 12h 2 minutes biso topeli si live toza les abakouk boza la concentrer na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakouk de SB. Je vous aime tokutani na émission Oezoya. Bye.